po najzapadnijoj modi parijskoj ondašnje, to su bile te dve seljančice iz Dobrinaca. I onda ostatak su bili već neke velmože, a napolje niko nije mogao da priđe. I on je sahranjen, prvi grumen zemlje na grob mu je bacio kajzer Jozef, Franc Jozef, onda su ove dve dame bacile, a onda ono malo što je još bilo ostalo ljudi. Ne zaboravimo, i dan danji kad vi odete u Dobrince, postoje te dve kuće. Ja sam jako tražio da nađem neka dokumenta kad je ko, međutim Dobrinci su 41. do 45. bile u takozvanoj endehaziji. I tad su sve knjige uništene, ali stanovnici Dobrinca su ostali. Neki znaju o kojima se radi, neki ne znaju, ali ako vi pročačkate stanovnike iz Dobrinaca malo bolje, svi će vam reći mi smo od kralja Milana. To je moja kuća. Sjajno. Bila, da. Mogu bih samo svakako, izvolite. Da kažem malo što se tiče kraljice Natalije, da ona bila izuzetno inteligentna žena, izuzetno pametna žena. I također pisala pesme. Isto tako pisala pesme, a jedna od najljepših vladarki Evrope, jer u odnosu na tadašnje vladarke ona je zaista bila jedna od najljepših. To što se tiče tog tragičnog 6. maja 1891. godine kada je ona došla u Beograd, tada je kralj Milan već bio i proteran iz Beograda. Ona je probala da se vidi sa svojim sinom, tada već kraljem Aleksandrom, međutim nisu je dali. Ona je isterana iz Beograda pod veoma velikom agresijom tadašnje policije kojom je upravljao Pašić, Nikola Pašić, i tada je poginulo 20 ljudi. Međutim, ja bih hteo da se pozovem na vojvodu Živojina Mišića, pošto znam da je ovo kraj koji izuzetno ceni njegova dela. Dakle, Živojin Mišić najviše je napredovao u vojsci Obrenovića, i kralja Milana i kralja Aleksandra. On je bio čak lični adjutant kralja Aleksandra i njih dvojica su išli prvo u Hilendar, kada je 1896. godine kralj Aleksandar otplatio dugove Hilendara, a zatim su otišli i do Atine. To su bile prve obnovljene olimpijske igre. Tada je i sačinjen jedan film, to je snimljen film gde se pojavljaju i kralj Aleksandar i vojvoda Živojin Mišić. Međutim, taj film je ne znamo kako nestao, znalo se da postoji, međutim, mislim da se može pretpostaviti šta se sa njim dalje dešava. Šta se sa njim desilo, a Živojin Mišić je izuzetno, kritikovao Crnorukce koji su ubili kralja Aleksandra i kraljicu Dragu. O tome, svakako. I zbog toga je on i penzionisan i ostavljen sa veoma malo penzijom da skoro nije mogu da se izdržava. Pomenuli ste manastir Hilandar, pa je prosto došao trenutak da ne zaboravimo, a isto je prostor za celu jednu kompletnu priču i druge zadužbine dinastije Obrenovića. Mislim da čak ni ne znamo koje su. Velike i predivne. Da, pa evo, da počnemo sa onom najvažnijom. To je Hilendar. 1892. godine, ako se ne varam, izbio jedan veliki požar u Hilandaru i već tada kralj Aleksandar je obećao da će doći lično i dati novac. Međutim, zbog tadašnjih političkih trzavica u Srbiji, on nije mogao da dođe, nego je samo poslao deo novca za otplatu dugova, pošto se tada manastir Hilendar mnogo zadužio kako bi mogao da se obnovi i postojala mogućnost da padne u bugarske ruke. Tada je 1896. godine on došao u Hilendar, otplatio sve dugove i na poklon je dobio prvi dokumenat, dakle što je za sada poznato, postoji stariji dokumenti, koji je očuvan, to je Miloslavljevo evanđelje, koje je isto tako 1903. godine posle Majskog prevrata nestalo, pa je tek nađeno 1915. godine prilikom povlačenja srpske vojske. Kralj Aleksandar i kraljica Draga su bili izuzetno verni ljudi i zaista može se slobodno reći da su oni bili poslednji pravoslavni vladari Srbije. Manastir Vraćešnica, to je zadužbina porodice Lunjevice, dakle dede od kraljice Drage, vojvoda Nikola Lunjevica. Takođe, manastir Vraćešnica, zadužbina, dakle jedna od mnogobrojnih zadužbina Obrenovića,
za koje, naravno za ove dve zadužbine, kralj Aleksandar i kraljica Draga su dali najviše para. Evo, dakle, kad sam rekao jedna od mnogobrojnih zadužbina, mnogi zaboravljaju da je knjaz Miloš sagradio najviše crkava, negde oko 160 ako se ne varam. Još tu ide broj i crkava koje je obnovio. Dakle, srpski vladar koji je najviše sagradio u ovoj modernoj, savremenoj srpskoj državi, crkve koji se najviše, dakle, bavio obnavljanjem srpske crkve. Kralj Aleksandar i kraljica Draga za svoje venčanje 1900. godine dali su oboje po 10.000 dinara u zlatu. To su tada bile velike pare, da sada ne pomešamo sa današnjim. 10.000 dukata, jer dinar je bio dukat tada. U zlatu. Pa dobro, neke 10.000 dinara metalnih, zlatnih, novčića, pa je, jel tako, dosta. Da. U svakom slučaju, oni su, dakle, najviše radili na tome da se danas poznati hram Svetog Save izgradi, a i ona manja crkvica, isto tako, je sagrađena za vreme vlade kralja Aleksandra, jer je on prvo želeo da se sagradi ta manja crkvica, pa onda tek da se gradi ova veća, a isto tu se treba i pomenuti da je 1903. godine, nakon njihovog ubistva, dakle, to društvo za građenje hrama bilo pokradeno. Dakle, sav novac koji se tada nalazio je pokraden, tako da je veoma jasno zbog čega je građenje hrama tek počelo 1935. godine, dakle, trebalo je prvo da se zaboravi od koga je ta ideja potekla. Ali sam ja još nešto drugo da kažem. Kažete. Kad već govorimo o Hilandaru, mi zaboravljamo jednu stvar. To će biti opet jedna mala pikanterija. Kako je uopšte došlo da kralj Aleksandar Obrenović, odjedanput, koji je bio financijski genije, za razliku od knez Mihajla, koji je jednog dukata pravio 2, za njega se govorilo od 1 dukata pravio je 3. I još nešto, kad se pozdravite vi s knez Mihajlom, sa kraljem Aleksandrom Obrenovićem, brzo prebrojite svoje prste, jer će možda on u međuvremenu da vam otkupi neki i odnese sa sobom, a vi da to i ne primetite. Sad, kako je takav jedan čovek, koji je bio financijski genije, i zbog čega on odjedanput se koncentriše da otkupljuje Hilandar? Prvo, bila u svoje vreme neka dama, nazvat ćemo je dama X, baš da ne kažemo pravo prezime, jer ona ima svoje naslednike koji su danas po Srbiji, pa nećemo da se stide svoje čukunbabe ili prababe. Dama X. Kao mlad čovek, njemu se dopadala ta dama X i logično da je bilo nešto između njih dvoje. Sad, šta se dešava? Dama X je bila pametna, srebroljubiva i ona odjedanputa uzme neki akt od nekog stranog ambasadora ili od nekog biznismena i kaže: Saša, potpiši to. A to su sve većinom bili carinski akti. Gde se oslobađa... Samo na trenutak, dama X je u životu Aleksandrovom bila pre gospođe Drage. Pa da, to hoću da kažem, pa to je ono što je važno. I sad šta se dešava? Dama X mu kaže: Saša, potpiši, Saša potpiše. Ona zato dobije prsten soliter. Nije samo Mitra Mitrović dobijala soliter, nego i ona dobila prsten. Razumete? Ali prsten vredi 30-40 dukata. Međutim, šteta napravljena Srbiji je 5.000-6.000 dukata. To je užasno bilo. I za Srbiju, koja je da svaki dinar čuvala, jer trebalo je na neki način da se obnovi, postavilo se pitanje šta raditi. Da li ubiti damu X, da li ubiti kralja? Sigurno, niko od Srbije nije želao tuđu krv. Isto tako, niko nije želao da ubije žene, jer znalo se. Koja je god zločin da žena uradi, ona nije mogla biti osuđena na smrt. I šta su? Onda su rešili balkanskim metodom da urade. Gospodina X sa gospođom X poslati hitno u inostranstvo, ona mora da prati svog muža, da on tamo ne bi šavrdao, a umeđu vremenom u krevetu baci drugu damu. I tako nastupa? Oni su odabrali gospođu Dragu Lunjevicu. Ja znam